Studju li sar fost l-434 persuna li għandhom il-fuq minn 18 sena tefadaw l-fuq l-istress li kkawżaw diversi sfidi li jkunu relatati ma' relazzjonijiet personali jew abbuż. Studju mill-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà li jitfadaw l-fuq diversi realtajiet li qed nesperjenzaw f'pajjiżna. Dan l-istħarriġ beda b'mistoqsijiet relatati mal-iskola. U fost dawk li wieġbu, 52% sostnew li jekk huma fallew minn xi suġġett fl-iskola din ma affettwathom psikoloġikament, filwaqt li 15.5% sostnew li din affettwathom. 13.8% qalu li huma esperjenzaw bullying li bih spiċċaw għamlu rapport jew bidlu l-iskola. Ir-rapport juri wkoll li fost 13.4% tal-persuni li esperjenzaw problemi fuq il-post tax-xogħol, 60.3% sostnew li dan ikkawżaw livelli għolin ta' stress. B'48.3% jgħidu li saħansitra kellhom problemi psikoloġiċi. 17.3% ta' dawk li wieġbu sostnew li għaddew minn break-up, separazzjoni jew divorzju. Mill-istudju ħareġ li 11.3% kienu maltrati psikoloġikament jew fiżikament mill-partner tagħhom, bl-ammont ta' irġiel u nisa jkun pjuttost indaqs f'dan l-aspett. Mill-istess studju ħarġu ċifri wkoll dwar persuni li jagħmlu abort. 3.7% wieġbu li wettqu abort, minnhom 56.3% sostnew li wettqu abort darba, filwaqt li 6.3% qalu li jagħmlu abort iżjed minn 3 darbiet. Fost dawk li wieġbu 18.9% qalu li kellhom il xi ħadd jiġi minnhom il-viċin li jabbuża mid-drogi jew l-alkoħol, filwaqt li 3.9% sostnew li huma stess abbużaw mid-drogi jew l-alkoħol. Apparti minn hekk 13.6% qalu li ġew misruqa jew attakkati fiżikament, filwaqt li 4.4% ġew abbużati sesswalment. Fost dawk li ġew abbużati sesswalment, 6.5% kienu nisa, filwaqt li 2.3% kienu rġiel.